yetara za abio image abio tree kyo sang da trino ni tang za yetara cherong ko mayo ta abina ali hiro jo akina tapon ni jo abu za kyona akina bodono ni jo aku kelang adisa ting ko mayo nayu chong ko mayo ta abina adila isa sa kyo kangkong hajaye ko adila api za akang lipa ge za ka kang sono ko api na pula asa chidu hajaja sura bayo original vision api yun na tinge atiu batang yetara hita api kyo chola lisono ningkang sura bada chicho the redemption of creation order hiba hita anya bayano perfect sada sura bada ki chicho God invited them to live in his presence and his rule sura bada ataba yetara tang api anlipala lisochong api yang cha pala lisono at Garden of Eden at katubina fullness of life leke akang aching lisonong achumake akang lisonong surapada alibi chiko achicho dia pom chapa madam za licho tanya sana kode libo asalai sana kitina the fall of man evaded God's original vision surabayo lamchung atiu bakat za yetara amagi asaza moko da kode kaluchong hatadade vision of God distorted God-humanity relationship was broken. Surabako achichuti achingedada sangyamcho. Adela enmity. Adela arakala. Magichita kamchalo bejong. Adela humanity versus humanity. Adela atrimanasa hyungkutanasa atribai. Adela tata oh hisa marane ko now arakala ta achungcha bala chalo humanity versus creation humanity versus humanity hatai kyoda redemptive order ta distorted sabi prisala mai lizara atade hatai ko khode hatai kyo alimita sura pada atula mental image pada ikyo kangsodong apu sura pada kita ta tricho takut ada sangat bejong he renewed his vision to come up with a salvific plan in the person of Jesus Christ abiyo salvific plan yetara kita hazata first creation order ta sangyam ko taye sana ara akamche kamchono ni dang Jesus Christ ai pa ni la so hazata abini dang sa jo tunong Alimila liba yetaratina redemption lichi dong yetar katu tam sata patang sora barang itu aja yang lalu Jesus Kristus ada bio lam chok katu alimite kigejo kolosira katu magang Colossians chapter 1 verse 15 Christ is the image of invisible God akoyo Jesus Kristus ada Amagupa Tula, Treaty Jung Lile, image of invisible God, Surabata in a relationship to Sanyabeko, God's presence, Suraba Anmalipa, Suraba Yamsata Bala, Achinicho Yatara Ko Adilang, Suraba Shirada Tadana, Hadadiro, Hadayan Tatsaro, Suraba Ko Yatara Robi Segeta Liba, Ashu. Gang bejong, hasil jangan ada Jesus Kristus, semua apa apu yo sang dah, 3 feet of tree joy ko yun today,
Ila God's renew vision. Jesus Christ akan guna libi dewi sahaja mati menjumpa banyak terbayang. Surah bayu target. Libi abamla amai surati de yusi sadong. Libi abamla amai surati de yusi sadong. Hatapatu. Yukaba libi. Surah bayu target. Surah bayu nothing get. Apamte atichu surah. Mayuna pamte. Krista yusi atata yuchipatu alibila yukaba rono. Azan dachula. Mati majubo maya tereba lai sada cita tu. Ayo babiter asam tegula. Abina sa macam sonyere. Lola bokla. Sonaba amai. Abina tricho image of God. Abina tricho puto sam tripa yatara kita. Adinela. Laba mage hukum yang mage tricho. Ketang sada. Abi amai, abi acumang, apa yuja the tree di baca, sangya coba kita coba hasil jangan abi your vision, atiu bapa duza aku dipa, nanti kita abi sisa libya bapa yuji sonong, anyula abi yo amai jang sesama cangsong yore. So when Jesus came to this world. Jesus did not start new vision. Who did Jesus Christ human form la de iba limila the rojo? Jesus Christ da akela awuturanda sana bambu that Jesus Christ rote Jesus Christ na wa de iro sorata I ade vision asiti keno ko basa ta azanda chola isada ade azanda jo kira da tita kikong Johan Maya Sonapa Maya Lazara Bayulita Yudele Iri Basopa Yuchu Gino O Ikam Chechu Muchi Tamna Muchino to fulfill the will of God. This continues Halipata Abina continues Halonita Hata Abiolam Chosajo Chisuda Yoram Iuna Iro Sochong Atai ko ikam riba sopa kamza abina tu ikam nangke jero ina mucu no abina jeroi yona lele anyula not to please himself apu kyam Chungtor ko kanyang aling sening kama tap to please his center abikyam bateba kanyang solo ning tamu Abina batere ko Johan ge majibot de pula isada si jalan mule. Ade se Johan tagya terekila to seek the glory of God. Soraba ahe chininga apa ding tamba abin libila ro batang au de river solum roso batang Jesus Christa abichai zilile abichai tasilile abina muchinum pole da abiyo glory ni tamba. Abi ningsing kuning tama, abi tici solo ning tama, tak abi ku au tici solo ning tam, Jesus Christ ibadamina rojo to represent His Father. Au mali, au yodza te malaku solo ning tam, abi na uji cuy ko tu dah cukup isara kuwe. Christ Allah bayi, somtam dicuti, yuzura jadi. God's vision ada yo baca image of God. Sangyang ko tanya salah apa? Continue sana kita renew sana. Asura Jesus Christa ila ibalik la rosokong. Adina Jesus Christa robo kenglang. Jesus Christa ada alimi hila. Abiyong ministry uciya ko kenglang. Entrusted to His church. Abi litro yang ngekeja. Ko litro isa. Jesus Christ kang hajar ni pekula. Nila negeti ko. Kang hajar ni pekula. Samtam na tite, yutsura tite. Libya kang lapa. Ining tak yuzisa. Autura atura Jesus Christ na masaning na. Ara baptija. Ko ara iyang noro. Ako yoba yutsa. Kang hajar agak kuti ko. Kang hajar agak kala generation libya
ko ate. Abini sa kang nyampi chapatang. What is our vision? Ini yung yung mga katutulin. Isa yung mag-uchetan to. What is our vision to fulfill God's vision? Isa yung yung gusto mag-uchetan to. Sura para isa kang abitsi ng chohe. Iba pamalin na ng musinahe. Iba kinder na hinahe. Inintang yanahe. Inintang chonahe. Inintang panahe ko na kang ikang intrasana, yang kejo na lipatang, na litro, ilitro, iyagam na agam, aba may na kamchura dina, hadashi uchiyaro, hadashi bayaro, ibabigya, isa ka na lamtigere. Kurisala ba ijanuragi? USBLA rin sopa, bipong la. USBLA, manguchay 2030 ko point ba yung chale, ondar ka doon ni Kikong Wukro dito. Lituti, kutung siya tu sesang di bagu kidina. Samtara 200 to 300 household di bagu kidina. Missionary Chungtor kat matekang. Down churches dina. Missionary Chungtor kat matekang. Ati isa liya bala 2030 chike. Samtara na missionary magana matenong mau. Mabuchikan. Isa di changa. Fellowship literally 5G in a briefing sa atin na tiyo kong fellowship literally na na katuwa na bating ko na nagtulam rong na nagsalam siya malam charong ana ashimalong ikakang things na nagsako na sindi shoyo na ana yung membership thinking day sangre ano yung income thinking day? Ati lang, ano yung income sa iigay? Hajar kanya, hajar yate. Hiritining na ta 2030 chike. Isa ate well-to-do churches dina. Hirit fellowship dita, hawasunong kuno makuno. Isa na muchikang 5G. Heba youth mission hatata, youth dina nolap kyoda, litro dina nolap yakang. 2030 chikela 15 fellowship yote samdamdali chosa sikatula chinumao lamti prisala mayu tureni isa de lamti mutata ne atsiba chodula SPK nitomo ara yola fellowship yona ara zinaboto town baptist church da Chungtor bala kyoda Oriental Theological College la aturang katukang mga arana troyale samtang dito tina ditashi Oriental Theological College la tigere kara chosi bichula magupa surobi ketingre atung tisa chegi sa pandemic COVID kuda college county ba bekala hadang chungchare samtang dito tina Kadui tashi, hiri lang na natin itang lapting licho. Isa na ba lapting ni Babi Kala? Ano din sa kanyang trono atong chicken? Ano din ka ng kanyang way? Hatadati ano yung labazete? Hali ina tumatang ina katang kanyang nabagong. Hatadati, zine ko doon taong Baptist Church dito mo. Ano na? Simi Baptist Church ako ko kakagulo. Nito mo poki pastor Chungtor ba joya le ano na yung international missionaries di sa nile isa yung regional sa missionaries di sa nile ta shabra shi makumpuki pastor ba ya Chungtor joya na full time kamre ko yure mission secretary na yoko ESPK staff tai chonsi Lumabi Baptist Church na chere ko yore. Krisala ba yung itureti? Isa sa tabati ni Jodi. Ati ilam rana ma. Isa na buchino yung ko nile.
yang shika mabaya tuno kiba tumale Sunday Monday tumale teshe khatu kabo kanglang khatu kyasa aye kyasa asang kyasa baya maga tharo thage kyasa bo kanglang yang khatu aye asang chikangla o shomalang ashibalo ki banya mo thage chikang isa yutno lo ba be kai ko na Ara ki khatu chang kang khatu kang agani tang ki hata ku na chali jong ara bible khatu ki ko yiri biturati da sura ba da libi kura ba icho na ko sura ba libi yang ba de jo kang ayu hata tu ki na ni jong ta hata ku na isa biturati ti sa li chu dia ba na ta ba yu si ta shu ne ki je so ro ba kang lang Kazati Botala Adina Joe Chagini Sa Ditu Digi by the Muturu Nambo Trona Robo Kamang Kang Chiti to be the carry 80 persons of some churches hold it to be the good people. Isa Logam Charila Centenary Charit Village Kamko, Third Village Kamko Ade, Kam the Putarela Litu, the Putari Kano Badile 75 Ladini Beneficary Kanu Chikampo Goldie Jubilee about the concept of Jubilee celebration. Isa Samtamrati I got people saying Chris Alama Jubilee Kabada in Katuta for my own vision. Jisu Prisa Goldie Yobata Mayutrati Nebetra ba yusiata kada yuchiko hatata ba yomko Jubilee declaration Tora ba isa Yuje bala Jubilee kete Chaya Chungtor litrona Hiba mission conference ke choni la Irene missionary ka kawre ko atungchi ke choni da Southern litro 78 9 churches da all the Jubilee kete Iru na missionary katu bateno eko atung chei khabe ngala South of missionary da basa Prisala mai utra chati Ali bila ding se ku kha tang tai sa na Jubilee te kare Chia tao ba bi chire ama bakwa tao ba thare Jubilee memorial hall tao ba thare Commission building na tu sayo pule mati ba yepa ge na yo ba cha Jisuna ninglang tin tayari. Hey, Sandrati. Aba bakwa tiu batana yu thana ko mayo. Tao tira commission bill tira di tsana yu thana ko mayo. Yes. Taba to ba Jisu Krista ne kuisa de yojo priority tapai. Tunang kadu sana. Sura mari yang ni ate. Rore na la. Sangabra yutura di tutinda. Irena dani daza muchikoko michumbizi yacheba sangara dikto. The yona na babekala. Na mission board chairman ta babekala. Na mission board bambara ni babekala. Na digire saya babekala. Ama chali ba ta khatoya ba do ba yang loro choko na te tungite. Michumbizi da. Robi bayada kayanda aya ba to pa. Atung kan doro chinge hanya tu sedoro ko tare tu sedoro ko yo chen ka doi no mitung bizi ya chen ta de yo di ji na bu ji ji za sa ba le sa ne isa chai sa ta re hatai ko krisa la ba yi tra ta di sura ba da chen ka sa kan gem ge jo di ba yi chen ba mission conference ni na isa sa ta de jo di atu chen ka da kya Sonderbrunde Joti in the study setting Joba. Ati income level at Ingam fellowship churches side good along. Aya, you know the pastor choosing. Mata pore re. Aya, you know the woman pastor choosing. Mata pore re. Hatsa yura di chumali re. Taisa di Joti the Chuda Ingam la. Only to be the good to be memorable.
bai you so pa ni tang so ka no ha ni na na ji how the ya pura bai na ma je ko yo bai isa ka ni che ka ni lo isa ni che ka ni lo so ra ba da sang tang jo di yo ni ba ka ni sa isa sa muchi bai abang ra ano litro abang da 10% overall 10% lana 10% sa ada litro local mission capture so the litro di la sa litro mayamaga la sa ta muchi ya le litro di la ashima kong jong 10% chare local mission jong 10% chare ko litro atu la 20% cho ya le ko hata 20% cho na ada litro masa ada litro ai lam na masa ta sura pada ni so padi ta ka doi muci rada Allah aknyong pa Allah athiu pa Allah azikiu pa mayurati Allah aknyong kunda sura pada yang ni ta cha Allah azikiu tai sa na ka doi puni ta lam chi ro shini ta lam chi ro materialistic view tu isa lam ti ba kan la aya ni so pa cha khare te yo kan la ta ti acha na ma ni kan la acha ra ba ni kan la ka ta no ida cha hila lo da rati hila ti gi rati da ne ne da gi che da thora ba tu ni ta da ti cho oh thora ba la cho se yu ti ba la isa ti ke le ke so ro ni chi cho e da alibila ikyo pa nge za ro da yo cho ba ni cho ku da aba tong pa ne ni sa ko ta hatta la na a chung ka ba za da aba tong pa la apu su ro iba limi yo ro da libi te mi sha che cho hatta ikyo da ji su da sa ka ni isa ja nge ke cho da le le hatta ko isa su ku chi long ko ne tigira da hatta ani chela nafalada ribaso pa ki the che so kang la nada silada ribaso pa yu the chu che so kang na ke ku da ribaso pa ni tang ta ya kang nada ku da ribaso pa ni tang za thi no ba ru ko kang na ba yurati na kam te yurati za hatta kyo nei no hatta kyo ana ne yo la ro te ba ba te ne sa de jo da mu che ba la mu che Santa Prayusura Zati Isalasi Kadusana Abadum Pare Sang Kechapa Guchiza Keka to Labo Kadusana Guchikam Yamuka to Isasa God's vision Adibi treated God's vision is global vision. Global vision for you palata Santa Brasazele Lita yo Mamuchela to Santa Brasazele Kohata global vision Lita yo Mamucheta Chanyalang isari so pa kuna ta tigeno ko yim ka tu tsura para reti bele yuka ba rote isa pam abine ne ke pa ku chi karala sa ko mo chi ka kayang da ba no pa ko pa yang ni da muchi ko ne da sa kayang da abadong pa shi che tsura para pa yu chi ja pa mo cha Surang bayu ram cheni da shi balora na kanyang se tore nang akam tigi bala Surang bana ala namona amwala akam iso bola ta churi isare tapche karo yang bono ki ningse yuwa Sangam Baptist Litro Bohima ade narekya dekha mahade
Chungtor
Ini Mr. Sekali, I Chungtor Baptist Sekolah Day, Resali Yade Cari Tahu Baptist Sekolah, Limpert Sandali Yade, Ko Yade, Kiki Nongba, Saramani Chungtor dari Baza, Nongkau, District Baptist Association, Uki, Tito Asana, Kamnongba, Yaki Mujari. Sehingga Chungtor That's a tough one. She's shown up. That's it. It's a merchant.